Aleyküm assalam. Ağırday jakşı. Jakşı özünüz Ay men adaşpayla geldim bir. Jo tuppa tura geldiniz. Janak telefonda söyleşken. O kakras men sizni kütüp atqanda. Bayağın dayarda. Özünüz qanday Jakşı rahmat. Tanışıp alalım. Menin atım Irıspek. Kim? Irıspek men. Irıspek. Oo jakşı eken. Atın jakşı eken. Atenengdagi jakşı Ümit jakşı tilek menen koydu da. Irıstı geçiktü bala olsun. Oşon toygo deyim men da. Atın jakşı eken. Oğuzun calayakтай болып жаман чоң екен деп. Tamaşa kıyak sakalı kese. Aksakal anınızda men nemetpeyim dele. Hazır Oğuz'un çoğunduğu moda olup da hazır aksakal. Yok. İnternetke girseniz kızlar baş bolup çoğun oydu da hazır. Ne deyip? Oşonu botekst deyip koyuşat. Oğuz'du da çoğun oydu olur. Hazırkı zamanda liboy nersen çoğun oydu olur. Oğuz'du degen bunday. Oğuz'un jirip koyup bir degen duktum ele la. Çoğun oydu koyup dukpabın. Oşonda seniki de kataylap çoğun oytulgan bir je. Rajdiyon. Yok, rajdiyon aksakal. Rajdiyon bunday jakşı. Biro aksakal çoğun jakşı olur. Konok sonoqa varganda dağı nampandı sındırıp oturbayla oşo oyunçala habada olur. Ehtiyat bol arbalaya girip ketmesin. Ya canday biz. Hey, adamlar jakşı olmadı adamlar. Hay hazır silerde jatakana meselesi satak durma. Turayda saksakal. İlgeri kayısıl jerge var bak kaçtıysalar deyen bolçele. Meyli tünü var, tangamal var, oğrun alıp jatmaçı. Turayda. Silerde apas deyin de geç kalıp geçsen talada kalıp geçsin. Toştu aksakal. Bayak silerin oğanlardağı gasinsalar var mes bile bunday. 4 etaj, 5 etaj tazalığına. Yok. Son bolçu. Aların biri de hazır yok. Yok. Taza da mes. Mastereskoy olup ketken şiveyni seh bolup ketiptir. Devir olsa, devirin aksakal milise kanaklı yürüyüştür aksakal. Nege? 4 etajın bardığını. Nege? Hem özünüz bilesiz tamına piket, miting bolup ketse, oşonun içinden qatar çağ alışat. Hey Tuğra, hey Talas'ta 4 adaş sonun ilgeri meymakana var öyle. Bir yolu varsa böyle milisakana var. Turayda. Birok Tuğra kıladı adam. Kırgızga işeriş yok dedi. Bunday kılış gerek. Bunu şaylo jakındap gelatkan dele milisaların bağırın katın bala çakasını elle kaçınsa kapar jatkızıp koş gerek. Ata işeriş çok girip gider. O her kim düğünden çakırıkça yeldi. O sonda beğenin gasinsa bıca kvartira. Hem asakal tipa gasinsa siyaktı öyle kvartira. Arı jakşı. Bütüslovya bar asakal. Jakşı. O sonda kançadan berim? Hem asakal saatına 1000 ele som. 1000 de atar. Karavaşın ucu tata. Hey saatine 1000 som mu nesi? Yo öyle ne şundaydı. Hey Mecdi Narodny mıyzam var. Ha gazetenli degen 12'den 12'ye çeyin bir sutka. Asakal anmen Uslovyan arganda özü. Uslovya bardığı jakşı asakal. Jakşı mı? Sopson. Isık su Ariston bar mı? Bardığı var. Ariston bar. Birok geçinde güyüp ketdi asakal. Demek ısık su yok. Isık su yok bolup kaldı. Tuvalet yerga. Tuvalet yaka eşke çağıras şavıldıgan boydun. Ağa da eşke var ama. Evi joldun narkıvetinde de asakal. Bala saat baatını koy men taң atkança jatkanı gelgen. Daha otura demez bak. Niye? Arkadaş emi tanışıp kaldık asakal. Jakşı aksakala kes, tamaşa koy aksakala kes, sizge kança desem emi 2000 berin da otura jata berin. Ertemenen 800 geçeyin asakal. Hey men Davutura da atam, Davutura. Oy Davutura meyli mendile Davutura 2000 de otamaz. Karavaşını jutayla. Abi niye asakal abi? Nege? Aksakal mağa bari bir. Prosto bunu şehrinizden söyleşip görünüzünüz. Şehriniz buna. Asakal. Siz Davuturaga 2000 төлesöңүz. Ana şehriniz saat 12'lerde çok men erteң jumuşum var ele dep koyup ketip kalsa. Siz güyüp kalasız Aksakal. Kayakta şerik men japcan kızmın, men komandirovочный adamın. Mağa gereği yok şeriktin. Жалгыз bolsanız anda kayıracak Aksakal. Biz bu yaktan özüz taatırız Aksakal. Davuturaga 1200. 1000 somun öz alat, 200'ün mağa kine taap beriңizге rahmat dep çay içip koyun dep berip kalışat. Hiç kimden gereği yok da vatam. Niye gereği yok apay? Ama niye gereği yok? Siz ne kılып жүрөсүз? Komandirovочный. Командировка болсом, неге кереги жок ай? Командировка erkekler үшін азыр нормальный бактылуу күндөрдөн бири Аксакал апай. Аксакал, чакыра калалы, бар жакшы. Televizor işleymi? Televizor бар Аксакал, бирок 2 жума болду алып койгонбуз Аксакал. Nege? Bizge arızlar köp düştü erkeklerden. Aksakal bizge köpünçe şerigi menen gelet, şerigi menen. Ana şerigi olup gelişip ana hem dayıklı oturayın desile, jana şerigi taң atkıça kino görüp oturup alat eken da.
Анан арыз бизге көп түштү. Verip geçsiniz. Kayakka жатам. Ya mına spayni dayar. Büt sizdi gelet dep barın dayar da. Sop. Hey, uşu yerge жатам. Ana kay жерге жатасыз. Попе турбайм. Во, мына. Чат. Hey, uşu itip жатам. Anandan katı жатасың. Во. Hey, sen şerigiminen gelişet deysin. Buna men jatıp aldım. Şerik kayakka jatadı. Oy, ayaktan sarsana bolmaң, al özü bile taksa kaldı. Taң atkança intip jatam. Toğuk bolup ketsem de ne oldu? Yazdığınlar zaman uzun eke. 3 kişilik eken ha. Genelde Özünde koşulup jatasın. Aca. Ne jumuştayın ketim? Mınday büktölet durmay mı? Büktölet. Büt bar jakşı. Ne var? Akçele deyivermey mınday условия түзүп коет деле. Men жок дегенде телевизорду коюп койсоңар. Men балким кино көрөм, концерт көрөм, ырыгам дегендей уктаганча. Ой, аксакал азыр телевизор деп кайра айтасыз. Телевизор модадан калган азыр аксакал апай. Азыр мен сиз зеригип атасызбы? Мен бир ырчыны чакырам. Халаган ырдап берет аксакал. Уктат десеңиз уктатып да коет. Анын да живой бу. Бардыгы живой аксакал апай. Чакырчы көрөйүн. Чакырайынбы? Чакыр десеңиз чакырайын, азыр мен чакыра алайын. Анын эркек ба аял? Эркек. Мейли чакыр. Болор, так. Азыр чакырабыз аксакал, баары жакшы болот. Алло, Каныбек байке. Ай, Рысбек, эмне клиент келдиби? Апай, мен силерге чалып алдымбы? Ай, эмне клиент келдиби? Келди, силерди сураган жок, ырчы керек деп атат, апай. Эмне жанында бирөөсү бар бекен? Өзү эле жалгыз. Аны сүйлөшпөйсүңбү жакшылап эле? Сүйлөштүм, такыр көнбөй койду, апай. Эмнеге? Такыр көндүрө албай койдум. Аристонду да түндө күйгүзүп койсуңар. Аристонду сурады эле, жылуу суу жок экен, анда деди, ошого көңүлдөнбөй калды го деп атам да мен да. Эмне? Ысык сууну өзүбүз деле термоска коюп алып барабыз. Сүйлөшчү жакшылап. Аксакал. Аксакал, жылуу суу, ысык сууну өзүбүз алып келебиз дейчү. Алар бүгүн эч ким алып келемесе. Көмбе ататы. Деги ден соолугу нормальный эле неме экен? Эми ден соолугу нормальный үчүн командировкалап жүрөт, апай. Козел. Мен каны. Алло, Рыскам, не болду? Эмне телефонду ар кимге берип атасыз? Каяктасыз азыр? Бир жерде эле турам. Жок, клиент келбеди, чакырып атпайбы, апай? Клиент келди. Жанатан бе, тыйын алып. Барып каламасың. Тез кел. Алардын кереги жок, өзүңүз кел. Аксакал чакырып кой. Келди. Азыр келет, Жанагыларыңыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы эс алып атасызбы? Мунун каяктан чыкты? Чакыр деп. Тимеле агыткан иттей келди го да. Туура айтасыз бирок. Мунун деле терде жанагылардын катарында эле отурат окшойт, заказ күтүп эле. Кызматтабыз. Айырмасы жок эле. Жакшы. Аңгара. Чото бир жерден көргөнсүп атам. Тааныйсыз. Өмүр бою ырдап жүрөм. Телевизордон көрдүңүз керек. Мындай турчу мындай кылып. Баягы афишага түшөсүң. Мындай. Мен афишага бир шылдырак менен мындай бир түштүм эле да. Жылдыздык чачып. Таныдым. Тааныды. Илгери биз бала кезде окуган кычанды өлтүргөн жумаалы каракчыга жаман окшош. Тамаша көрөксү да. Худук сөйдү. Аксакал. Либай ырдырдайт. Артынбай ырдата берет. Ана мен шашылышмын, саат болуп калды. Кетер. Акчасын берсеңиз мен Эми коюп турчу эле, мен жатамбы да жатпаймбы? Ушундай болуп сагат жатам мен. Бер, анан кайра кел. Сразу акча. Анан келейин. Кандайсың, жакшы эс алып атасызбы? Жакшы. Мына же аккордеонуң жок, же комуз жок. Аккордеончу, комузчу деле бар болчу. Ушу акчага келгенде эле беришти болуп. Тигилерге жетпейт же, мага жетпейт. Өкөн тең айдап идим. Эми азыр ошо шылдырак менен. Шалдырак менен эле. Өзүң деле шалдыраң чыгып калган эмекесиң. Ырдачы эми кандай ырың бар? Заказ боюнча. Эми милибой мындай бир шаңдуусунан. Шаңдууданбы? Мисалы сиз ушул жерде эс алып атасыз, сизге бир байланыштырып бир шаңдуу ырдап берейинби? Ырда. Кыргырга чыгып ырдаймын, кыраныма кел деп ымдайсың. Кыраның менен бири жатсаң, аксакал бул жерде катының да келсе турбайсың.
адырға чығып ырдаймын. Алтынымы кел деп ымдайсың, алтының менен бір жатсаң, ақсақал бұл жерде аялың да келсе тұрбайсың. О ырың менен қара жерге. Сонun жеріне келіп қалғанда. Қой, сонның қой әлі. Ырың жаман қой лана. Шаңды дедің? Шаңы менен құрысын атан, елестетсең өзің. Алтының менен жатсаң, анан аялың келіп қалса, құдай. Андай жамандықты көзіме көрсетпесін. Любой еркектің жүрегі тоқтап қалады қой жерге. Бияғын байқап мұны? Шалдырағың жөніне қой чәлелі. Мындай, башқасынан бар бі мындай? Қандай? Жатқан бойынша ұқтап кеткідей бар бі? Ұқтатайын бі? Бар ақсақал. Давай. Жаныңызға барып алайын бі? Келе бер, бол. Ештегені білмей кетің. Ештегені білмей кетіңіз, Жан құрбым, жабықпай жақшы жат құрбым. Жамынып түнді ұзадың, жазғаны ошол тағдырдың. Қошанда, бирок көзгө жаш алба, айланып келе мыр болып, бұл айрылуу эмес, ажалда. Hayvanға міне севадың? Бүтелектіре. Ырың менен қара жерге білсің. Не? Мен саға міне өліп қалдым бі? Уқтат дедің ғой? Мен сені уқтат дедім, өлтір дедім бі? Сүтті ұрдағандалап уқтап қалышты? Келесі о. Бар жоғал. Не жоғалам? Ақшам бер. Қаррамыш шықтай болмай жоғал да отам мен саған. Ақшам берді отам мен саған. Қайсақсаң жыңғанырға берейін. Жоғал. Бірінші рүмкім бар. Бар да отам мен саған. Бол кеше кезген. Бұның бар бі, тегінің бар, мұңдан жақпайтынды. Капризді, осы қураған кеше кезген. Жұмалы, қарақшы. Уборка номера. Яйланайын құдай, қаяқтағы уборка. Азырғы іш айдым ғой. Тыныштық бересіңер, бір не деген енсіңер айланайын. Соң. Еркек көрдің біле? Абдылда Иманқұлов. Сіз бе? Мен. Қандайсыз? Жақсы. Мені таныдыңыз бі? Еміне? Мені таныдыңыз бі? Қантеп? Естіңізші жақшылап. Ой, башқаны ұнытсаңыз, тоғшыны қантеп ұнытып қалдыңыз, естесеңіз? Жөн тұршы айлана, мен 35 жылдан бері талада қайсы жерде не олған барын естіп отырады дейсің. Ой, білін, ошоны қантеп ұнытып қалдыңыз, 90-шы жылдары, Жыллаватта, театрда, сахнада. Прямо сахнада? Жаман зор болғанда. Барчай. Ой, ошоны қантеп ұнттыңыз, 90-шы жылдары, Жыллаватта, театрда, сіз сахнада сөйлеп жатқанда, мен тегі 3-ші қатарда отырып, сізді туфли менен бет көрбадым біле. Дура. Ошо сен белең. Мен болшым да. Неге ұрдың ошон? Мен Бекборбиевті шығар десем, кеш көзіңіз сөйлеп отырып албадыңыз ба? Яйланайын құдай, концерт менікі болса, бек жоқ болса, причем мен? Жо, мен ошы кесті Бекборбиев менен орып жүргем да. Сен ормақ түленіп қалбайсың, бұл менің қандай ішім бар? Жоқ, мен қандай концерт келселе Бекборбиев келді де бара берчімін да. Жиндісің бі? Рекламаны көріп, афишаны көріп алып, кімге баратқаныңа біліп алып барбайсың? Жо, рекламаны қарап алып теле барам. Барғанда да жөн бармай гүл көтеріп барам. Бірақ ошо олаңар кіші не тарақ екен, Сенден дағы о? Жөн бармай гүл көтеріп барам да, мен тияқтан келатқанда эле мен бір боқ басып келатқан сөйле мені көргенде мұрдын тырыштырылып монтып қалады. Қанша бардым көнбеді, тақыр болбоду. Қиялы жаман екен, маға да жақпай қалды. Ана сіз деле болса мейлі деп жүргем. Жатыршы. Бирок сіз өткенде телевизордан көрсем, аябай жақсы арықтап тұрсыз. Аябай жақсынақай симпатичный болып қалыптырсыз да. Ана мен да сізді тура арықтай баштабадым ба? Жөне талада біреуні көріп алып арықтай бересің. Жо, азыр данный момент мен сіз менен орып атпайым ба? Қантип арықтасам болот, я? Еміне? Қантип арықтасам болот. Қанша килограммсың? 110.
Канча болушун керек? Где-то 60 болсом нормальный болмок да. Бир кол бир саның алдырышың керек экен да. Жөн туруңузчу, инвалид болуп калбаймбы? Эмне, башка жерден алса болбойбу? Башка жерден 40-50 килограмм эт чыкпайт да. Ай, мисалы мойнумдан алса болобу, мойнумдан? Сенде мойын барбы? Сага Кудай Таала бир мүчөнү кем берген турбайбы? Сеники ийин анан эле баш экен. Жөн туруңузчу. Мен эмне мойнумду көрбөй турасызбы? Керек болсо далай ырчылар менин мойнума арнап ыр чыгарышкан. Не деп? Жана ыр бар го жана. Эй, өрдөктөй болгон мойнуңдан, өлүгүм ачыксын койнуңдан, дириди деген ырды мага чыгаргандай. Чыгарышы мүмкүн, Раматылык Коргоол атанын көзү көрчү мезеле да. Ой, коргоол, поргоолу жок эле кийинки ырчылар чыгарган. Эми кимиси дейсиң? Ой, кимиси экенин кайдан билейин? Келген ырчылардын баары менен сүрөткө түшөм. Кел, сиз менен да бир. Жок, кой, жөнөгөчү мен. Не койчу? Нормально болсоң, сүрөткө түшүп алам, нормально. Эмне болот асыз? Боптур эми. Эми бетимен өйүп аткандай алып түшүңүзчү. Ой, сволочь, кечирип коюңузчу. Дайын не то убакта чалат да. Ой, собака, эрсерөй жооп берип коюнчу. Постоянно не то учурда мешать этет. Алло. Алло. Каякта жүрөсүң? Баняда. Карабашыңыз. Каякта жүрсөң, аякта жүр айланайын. Тамак жасап коюп кетпейсиңби? Жадагызда нан жок. Курсагым жаман ачты. Сен мындай тамактан башка сурар нерсең булабы? Эртең менен түштөрдө тамак соргок. Быдылдайм, качан келесиң? Жаңы эле кирдим. Азырмы жанында отурган кишиге аркамды жишитип алайын. Не дейт? Кишиге дейсиңби? Ой, кокуйгун-ой, эжеге. Эмеле киши дедиң го я? Атын билбесем киши дейин да. Аялдар сага эмне, киши эмеспи я? Аялдар качандан бери киши болуп калды эле. Быжырабай тез кел. Сволочь, аялдар качандан бери киши болуп калдыңар эле. Көчөдө эле арак ичип басып жүргөн эме болчу. Бой жүргөндөн кери эл кылып алайын деп киргизип алгам. Ушуну киргизип алгандан көрө бир саан уй багып алсам, ошо прибыльныйраак болгон экен. Азыр тыңып алгандан аялдар качан кишилеңер, сен качан киши, эркектер силер дайым ушундайсыңар. Тыңып алгандан ошондо качынбы, ошондо кишиби деп дайым ушундай эркекке тиесиңер да, силерди силер. Сен де бар. Мен эмне кылып барсыңар? Ой, блин, кечирип коюңузчу. Ой, мен тиге жидим келип атып эле. Кечирип коюңузчу. Да. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай досум? Жакшы. Жакшы жетип алдыңбы? Рахмат, жетип алдым, жакшы. Рахмат досум. Каяка жайгаштың? Иә. Каяка жайгаштың? Баняга. Баняга деген кандай? Экөөбүз кечке баняга түшүп, анан сен узаттың эле, дагы баняга кирип кеттиң. Билбейм, жанымда бирөө баняда уштап атат го. Жаныңда кимдер бар? Неме? Сиңдим. Досум, сиңдилерден этият болем досум. Азыр мурдагы заман эмес, илгеркидей эмес. Интернет деген бар. Анан интернетте ит болбой эле куурду көтөрүп алып. Абайла досум несі болса да. Абайла атам. Болуптур досум, ошо сурап коеюн деп. Мейли. Макул, жакшы. Мейли, жакшы. Рахмат. Абдулда байке, сизди ушул убакка чейин бир эле аял менен жашайт дейт, ошол чынбы? Буйруса. Ден соолугуңуз жакшы элеби? Жакшы эле, эмне болду? Акыл эсиңиз деле жайында экен дейм да. Что за вопрос, барчайлар, мен кой, жаттык кой. Мына наконец-то, мына эстөркө көзүлө айттырбай эле билет. Азыр мен ары бери томжер бат эле чечинем. Эмне болуп атат? Эмне болуп атасың, Аксакал, машина келип калды, мен шашылып аттым, акчаны берип койсун. Придурок! Чыгыш ке! Сен мындай мейман эс алып атат. Анын акчадан өлгөн тасың, мен жаңы эле эс алып атат да. Сен кандай эмесиң? Клиенттерине кететсе, чык деп атам эшке, дверь закрой за собой. Этиканы билбеген акмак. Ушунун азабынан далай клиенттер кетет да. Дайым ушундай. Булар мени көрө алышпайт да. Ушу болду болбоду эшиктин сыртында шыкалап турду. Абдулда байке, давай, пылесосту иштетип коюнчу, пылесосту. Пылесоска чейин мен иштетчи, мени макулбу? Жатпай койсом кутуламбы? Токто, Да пошел ты, козел! Больной! Импотент! Мурда нормальный. Эркек жок, шарт жок дечиле. Азыр бардык шарт бар, нормальный эркек жок. Жаңылы Кудайбергенова.